wa channel kyaThome Wa Mercy Mawia nina udhocha officially. Vantu kethia tuyange wasika udhokanio ngewasi akwikia na vinya ngewasi akuthuthania na nini sino kwitha peundo waku moito wisilite kila mundu story yake. Weo undu wa iwe weo undu wesie kumila ngewasi amuthembo suka na mathina withia o wabitila. Ngewasi amuthembo suni sutukethia watu ke ndini wa channel kyaThome Wa Mercy Mawia. Undu ukwiwa uwa ushia na Thome Wa Mercy Mawia utona kwitha wewa utethio kwa andu alangi. Lilikana kana ki ni channel cha kila mundu wonthe ti ai cha mundu imbesa kana alame masito manene. Kini channel cha kila mundu wonthe kitumini kiu etha wina ngewa yaku yivando ikitha kana niwambikia na ngewa icio kana stories yaku kwisila kwa email address itu ya thomewamercy@gmail.com. wandike story yaku bau kana ngewa yaku bau na ngetha ngiubikia ni kana withe ni twamia yuba channel ni kyaThome Wa Mercy Mawia. Tukwatha kunengelela se o kindu chao kila wiki na kwao edhandwa aisa subscribe katika channel ki ikithe kana no atina pala bandikitwa subscribe na kila binda wona video ikithe kana no wa share ni wa comment ni wa like sindo isu sionthe. Karibu sana ndini wa channel kyaThome Wa Mercy Mawia. Nye nita Wa Mercy Mawia.